إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم آدت دو هجرة مغرب نماذ فهم سلسلة غتغا ممسكتوغا كوريا جندا تفسير كلاهوغا ألغون من أم فهم ده واهن كتكا نمالا فواني سورة الكافرون من سورة تفسير غليغتو إهن كم إن شاء الله تعالى مري ألغون من فشاني سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح من سورة تفسير أد من سورة تفسير فشاغتو بنغ كورين من سورة غلي كودا كودا تعارف ألغون أروان أد من سورة كي مي مدني نوتا مدينة باوال بسورة نوتا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دوكربا مدينة ين هجرة وداغن نوم فهوغا باوال بسورة كما مدوغا مفسرون مدوغا إبس خلافن كوريها مفسر مس كما إجماع ولبا أدي مسورة جملة إكولي جماني تين آية مي كيد قرآن قصار نوتا كرو سورة هتريغا همنه سورة مي سورة إكولي جماني ستار كلمة أدي حدها حين أكرو مي سورة التوديع نوتا الوداع سورة ميغوتا نندي فاوي مي سورة باوال بفاوني سورة التوبة فهوغا إهنما مصحفوغا مي سورة ترتيب كوريبيغن أسواني سورة الكافرون فهاتا أدي سورة المسد كوريان إن سورة غوتوغا أد سورة الكافرون سورة النصر دمدوغا وغلومكي سورة الكافرون غاواني إدينك متيغا مشركون هارولاتي بدينكي أي محمد صلى الله عليه وسلم قبول كرباغن هوري دينا تفاتو دينكن بيان كربافا أدي محمد صلى الله عليه وسلم دين قبول كرباغن هوري دينكي أي حق دين كما أدي مشركون تباوغن تبي دينكي أي باطل دينكن بني بيان كربافا سورة النصر ميواني إبامي هنگ دينكي نوتا مشركون تباوغن تبي دينكي أي نتي فهوي جندان دينكم بيان كرباف إهن كم مسورة مكة فتح كربين كموجة وفابري كموجة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بني دبافة أدي مشركون جمتشان إكريغفان النصر لبي أدي إسلام دين فتوري جنغوس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة فريهم كربا أمانا أدا كربان كموجة خبر من الله مسورة غواني دباف هم ياكو رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل غاب جكم خبر وس مسورة غواني دباف إهن كمو إكالك فانو أجل غاب فابما إكيغا جنا الله سبحانه وتعالى يا تسبيحك يا أدي أستغفار كربما من الله وني رسول الله صلى الله عليه وسلم جمتشا مسورة أمر كرباف ابن عباس رضي الله تعالى عنه كبان ربابك أسفاوي بدالوني كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر عمر رضي الله عنه تمن كالفان بدبي بدر كمادانو كبابر وداك النبي بكالونا اكوغا بابا مجلس تكا تمن كالفان بابر كربي أد إيروغا ابن عباس كي وارا توبلو بيفله إهم بيجن كم كاس محادثة كم أنني عمر رضي الله عنه ابن عباس كي توبلو كما أكوغا بس بدروغا مادانوغا باوري وداك النبي نوتا بدرو هنغراما باوري وداك النبي أصحاب بيكالونا أكوغا بابا مجلس تكان ابن عباس
باوري كرب مجلس تهوغا ابن عباس رضي الله عنه باوري كربا كمغا فكأن بعضهم وجد في نفسه كم يكس ابن عباس بداروني تمن كرفان فدا tuttu beefulaku nuwata umurun la zuwan beefulaku umurun doshi beefulna ko babawa e majlis tahuga baaveri kurabati egiteren bay bekalunga hippuluga kobbe ves kahala suwaltaken ufedifa ba kahale komme kas egiteren bay bekalum vidalu bikama bani lima tudkhilu hadha ma'ana walana abna'un mithlu timammenga ves hama mifada kura kudin ibatibbe ehnamas ekudinne mi majlis tahuga baaveriye nukurave ehnamas wakin khas gotegga mi tuttu kujja mi majlis tahuga baaveri kurava sababaki kobatoy فقال عمر اهندغا عمر رضي الله تعالى عنه جوابك بدالوني انه من قد علمتم فدع انه من قد علمتم ad ei ekujjayaki ad ibnu abbas an ishara kuraba vidalwani hamakashwarun ekujjayaki ei tiyabami hunge terega huri emme bodan danna nuwata emme ilmuge gotum kuri ara fahuri kujjaye fada'ahu dhata yawmin ad ekan sabit koddebu mataka ibnu abbas ki ei ebekalunge terega hunnabi emme bodan ilmu wari nuwata tafsiruge ilman emme boda funnabu us beflakan ehen ashabe karunna dekkew bataka umar radiyallahu ta'ala anhu eddu hegga ibnu abbas hama e majlisa gennawani fa adkhalahu ma'ahum adi badruge madanuge bawru wadagen nabi ashabe karunna ekuga majli hegga bawri kurbani ad ibnu abbas mi majlis sifa kurabam bidalwani fama ru'itu annahu da'ani yawma idhin illa liyuriyahum ibnu abbas vidalwani timan kalefana qabul kureveni eduwahu wakin khassa gotegga ad ege kurin ashabe karum bani e tuttu kujjaku e majdi huga bawri kurabati ekama suwal ufaddawafa e suwal ufaddawafa walikon ege fahum ehem majli hegga ibnu abbas bawri kurabati be ehem beken ibnu abbas vidalwani timan kalefana boda qabul kureveni miyaduge mi majdi huga timan kalefan mi bawri kuraba sababaki ashabe kalunnan kamen angava debuma nuwata kame daskot debuma taka kameshe qal kommekas ibnu umar radiyallahu anhu ashabe kalunga gatuga mi vidalwani ma taquluna fi qawli llahi ta'ala idha jaa nasrullahi wal fath ad allah subhanahu wa ta'ala ga wahi basful kamugawa idha jaa nasrullahi wal fath mi ayatuge tafsiruga tiyabekalun vidalwani ki ketoye faqala ba'duhum ehinduga bay sahabi bekalun vidalwiye umirna an nahmada Allah wa nastaghfirahu idha nusirna wa futiha alayna timammennan Allah subhanahu wa ta'ala nasru debba adi tane fataha kurabumuge ni'man Allah timammenna debba fikama baninama Allah subhanahu wa ta'ala yang hamduko adi faafa futsebun edi astaghfar kurma tiban menna misuratuga Allah wani amur kurabafe wasakata ba'duhum den ehem bayin ashabe kalun mi ayatuga tafsiruga ebbesecce vidalu nuwe hanu tibbewiye falam yaqul shay'an ebbesecce vidalu nuwe فقال لي دن عمر رضي الله عنه ابن عباس بدالوني عمر رضي الله عنه تمن كلغفانو غاتو بدالويه أكذاك تقول إغوتن هي كلغفانوس مي آيتو كتفسيرو بدالوني يا ابن عباس أي ابن عباس فقلت لا ابن عباس بدالوني تمن كلغفانو بدالوي من نونك تيغوتك نونه تمن كلغفان دي آية تفسير بدالواني قال فما تقول دن ابن عمر رضي الله عنه بدالواني اهم بجا كالك فان مي آية تفسير بدالواني كي كيتوي ابن عباس بدالواني قلت تمنى دن نبي میں هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي آية ابني رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل نوت اكالك فان دنيا هنوا دوس
nimumaka gaabejje kamuge khabar devvafe ewani a'lamahu lahu e khabar man Allah ewani rasulullah sallallahu alaihi wasallam devvafe ehembegen Allah e angawani idha jaa nasrullahi wal fath man Allah ge nasra fataha ekare fana hamen atwajje kama baninama wa dhalika alamatu ajalik ay kale fanu ge ajalu gaabejje kamuge alamateke fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir ehen kamun kale fan gina kale fan haddawa genguluwa ilaha tasbiha vidalwashe adi faafa fussebun edi Allahu ga hadratu ga gina dan nawashe innahu kana tawwaba hamakashwarun Allahi gina tauba qabul kuraba ilahe faqala Umar ehinduga Umar radiyallahu ta'ala anhu vidalwani ma a'lamu minha illa ma taqul timan kale fahana bes mi ayatuga tafsiruga bisni wadaganawani hama ibn Abbas e vidalowi fadan ad ehembima mi sahabinge terega hunnabi emme tafsiruga ilmuga emme funnabu us befulaki e ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ad ekare fanuge wala tuppulu iruga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani ekare fan tafsiruga ilma Quran tafsir kurabuma devva ahammiyatukan Rasul sallallahu alaihi wasallam faahaga kurabigen man Allahu ga hadratuga du'a kurabafa Allahumma allimhu ta'wil wa faqihhu fid din haddawa genguluba ilahe mi koyfula diinuge kankam visnumuge heo tawfiq minbar ko devva fande adi tafsiruga ilmu mi koyfulan ungannawa devva fande ad ibn Abbas ki ei Rasul sallallahu alaihi wasallam ge ambi kambale kamugawa maimuna ya bodudata vidalwa befulakama bative ekare fanan evves undagu kamen neti Rasul sallallahu alaihi wasallam ge ganwaru ge tere wade adi Rasul sallallahu alaihi wasallam ganwaru ge terega amalta bahattawa gota kantattan ekare fana baragatum feniwada gannawa adi ekare fan ilma devva ahammiyatu kamuga bodukamun Rasul sallallahu alaihi wasallam waraggina suwalta kuraba kankan olum filuwa haddawa befule kommekas e huriha kamakataka Rasul sallallahu alaihi wasallam ekare fanan e hedua koddebumuga sawbun mi ummatuge tafsiran emme funnabu us befule kamuga bewdagan fawani ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu adengot masalaki misure bawale buni makka fataha kurabumuge kurinto nuwata makka fataha kurabumuge fahunto ufede suwal mimasaraga mufassirunga meduga khiyal tafatun taken ibahuri bay mufassirun vidalwani misure bawale buni makka fataha kurabuma fahuga kabuga adi misure bawale buma fahu Rasul sallallahu alaihi wasallam duniyega hunnebi jumla haddiha duwas kamuga ehembima ekare fanan emme fahum ekare fanuga hayapuluga emme fahum bawale bunu surata hu terega nuwate ayat hu terega himene surate misurataki ademba mufassiru midalwa gotuga misure bawale buni makka fataha kurabu muge kurin adi misuratuga ekare fana makka fataha kurabene kamuge ufa barikamuge khabar man Allah wani devafa ad misurata suratu tawdi' nuwata alwada'u ge surate migota nandebunu sababaki misuratuga kirta sura sallallahu alaihi wasallam mukhatab kuraba Allah wahi kuraba fawani fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kalegfan veridas kalang yang hamda epuga tasbih bidalwashe kalegfan haddawa genguluba ilah devvi ni'mataka kalegfan hamdu kurabashe shukru wada nawashe wastaghfirhu adi kalegfanuge faafa fussebun edi Allahu ga hadratuga du'a kurabashe innahu kana tawwaba hamakashwarun gina tauba qabul kuraba ilaha kukamuga Allahu wadigembe ad mifadang amur kuraba favumun min deha wegen dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ge ajal gaay bejjekam ad debbe ga awol men adu wegen dia ibn Abbas ge tafsiruga e kalek fanus e vidalo fa ebani mi ayatun deha koddani Rasul sallallahu alaihi wasallam ge ajal gaay bejjekam ehembi ma e kalek fanu ge kurun fonu bunu Rasul be kalum bes
duniya dukurabba wadaganne fadan ekalek fanuwas duniya dukurabba wadagatumuge wagutu kudatam vejjekan man Allah evani rasul sallallahu alaihi wasallam angawafa ehen kamun gina gina Allah subhanahu wa ta'ala yang hamdu ko tasbiha vidalwe astaghfaru kon heddewma man Allah kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani amur ko rabbafa ehem bima misurataki mi rasul sallallahu alaihi wasallam duniyan alwada' vidalwu muge surate kama batibe ehem bege misurata suratu tawdi' nuwata suratu alwada' migotan nandeifa wani ad mi ayatu misuratuge waki waki ayatuge tafsir balairuga idha jaa nasrullahi wal fath Allahuge nasra adi fataha atwajja hinduge misuratuga mi mukhatab kurabbafa wani nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasrullahi miga manaki Allahuge nasru ad nasraki insana yang enage aduvunge kibang salamebbe adi ena derakon nikameti kolluma Allahu gahadratun libe baru werikam manaki adawateriya derako balikash kollumattaka ena libe baru werikamaka kiye nasre adi nasraki Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga alaya devva enaga amaltahuga hasil kurevene emme boru ufaverikan kamuga beswani lavvafa sawbaki mativeri vegemwa ufalaka hamajehumen insana ya libigen dani nasru libuni makama vati hakbuga mauga thabit wa hutta ena ya nasru libun ei ena ga hital libe warabboru hinhama jome ad rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kurabafa wa basfulga ade nusirtu birru'bi masirata shahrin masduhuge rastaga birwen kamun timankarege faana man Allahu nasru devi maneki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge adawaterin ekarege faan hunne vitanaka masduhuge rasta duruga tibe irugaves emihunge hittaka birwerikam waddawafwani e birwerikam ge sawbun emihunna rasul sallallahu alaihi wasallam hamaladen emihun jehirum wakama bani ehem wima ekamuge sababun emihunge hittakan e birwerikam weddewunge sababun man Allah wani rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasru devafa ad birwerikamaki adawatarin deve emme warugada en hamala emihegge hita birwerikam wadejje kama bani nama emiheka sabit kon libumaki eggotakabes kurevena kamennu ehem wegen emihon abadu estibeni jehiru bumage terega emihon nakan hamala deka noe kiren ad idha jaa nasrullahi wal fath aduvunge macca kaleg fanan Allah subhanahu wa ta'ala nasru devwa finame den efahuge mianani wal fath adi fataha fataha ya nasra mi de lafzaki mi hama immane dehawa el lafze ehannamas خاصة كمان عام كرمج بابوج ترين ميغوتا جنوافوني مسارك سورة القدر الله وحني كربافوني تنزل الملائكة والروح ملائكة بيكرنا اكوغا جبريل عليه السلام فابا وداغنوانا جبريل عليه السلام كي ملائكة بيكرونغ تريغا هيمني وداغنوا بيفلا اهنمس ملائكة بيكرونغ فابا وداغنوانا واهك بيان كربوما فاوغا ايغ ايتورون انكا جبريل عليه السلام غواهك إبا إن جنة وافا حقيقة إتانوغا جبريل عليه السلام غواهك نغنى بنمس ملائكة بيكالون فابا وداغن نواني أي بسفلون جبريل عليه السلام مس إيغ تريغا همني جنواكن يغيم بي إهنمس إتانوغا إتورا جبريل عليه السلام غنمفلو جنة وافا بني إكاريغ فانوغا شرف بريكمتكا إيام مكيني خاصة كمن آمو كمكا غلواغن جنومي أي bas motion terikamuge fasaha terikamuge terega himene kamen arabi bahum yakeni dhikrul khas ba'da al-am amu kamen gefahata khas kamen geno ad malaika bekalunaki am ege terega jibril alayhi salam wade ege fahata jibril alayhi salam ge wahaka itura gennawan egota mitanu gaves nasra allah ge nasra adi allah ge fatahe migota gennawa fa evani ad mitanu ga al fath miyoy الفتح غبين ألف واللام مي ألف واللام عربي بهم مكياني
al ahdu adh-dhihni sabaki al tafatu manatahuga arabi bahuga beenun korave mitanuga beenun korava mani al ahdu adh-dhihni mane ki hingadiya kame visnuman aun ad ege mane ki fatahaye bunubumun visnuman anna annane kamaki ei makka fataha bumuge wahaka ehembegen makka fataha kure vene kamuge ufawari kamuge khabar man Allahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi wani devaf ad makka fataha kure wifawani hijri gotun avvan aharuge ramadan mahuge bihiwana duwahuga hijran hawan aharuga quraishunna ekuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bevadagam fawa hudaybiyya ge ebbaswon nuwata sulhul hudaybiyya ebbaswon quraishwan hage mihum bani uwalafa ekamuga sawbun rasul sallallahu alaihi wasallam makka fataha kurabuma faseha bevadagan nabi ad makka fataha kurabuma badagan namu kurin rasul sallallahu alaihi wasallam allah ga hadratuka du'a kurabani Allahumma ammi akhbarana anhum haddawa genguluba ilahe timammange khabar ebami hunna wanghana koddewa fande ad egota du'a korbi sabaki le ehuru men neti makka fataha kurabum ekalek fan beenu fulo wadagam fa hurumuge sabum kommekas makka ge mushrikuna rasul sallallahu alaihi wasallam makka fataha kurabuma wadaginna wikan emi honna reka liwes ekalek fan makka ya vede wadagam fa hunnawaniko ehembima ei kit rasula sallallahu alaihi wasallam man allah devvi warabbodu nasre kommekas makka ge ahlu werin nan reka li iruga rasul sallallahu alaihi wasallam ge aipulu gamyoti makka ge huriha bar wari kamen asfa mige an aharu kurin nuwata makka fataha kurabumuge an aharu kurin ebami hun e makka ge mushriku mani kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi ekalek faana tabawi muslimun rashum beerukolla waran aniya veri gotaka rashum beerukolla ehembima miyadu ehennama huriha kama miwani anefusha jehifa miyadu huriha bar wari kabe miwani ekkala aniya libunu rasulullah sallallahu alaihi wasallam libi wadagam fa ekkala aniya veri vi mushrikun miyadu etibi nikamati wefa emihun vistamun gendiyei rasulullah sallallahu alaihi wasallam emihunna deterega kanta qurbani kihina kumbaye timammen ekalek faana deterega amalu kurigota aniya veriko ege badal ekalek faan hippawani baye mifadan emihunge hituga suwalu ufedemun daniko ekalek faan emihunna mukhatab qurba hadis qurbani ما تظنون أني فاعل بكم غدا تيبامي هنن هيواني تيمان كاريك فان تيبامي هنن مدوغا مادما كينك كنت قرآن كبن هي قالوا أخ كريم وابن أخ كريم إميهم مبناني تيأي ديرتي أخيك أدي ديرتي أخيك دارك لك إهندوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا حديث قرباني تيمان كاريك فان تيبامي هنن دنواني يوسف عليه السلام ekalek faanuge ikhwanuna denne fadainne la tathriba alaykum alyawm yaghfiru Allah lakum tiyabami hunge macca miyadaku malamate derba hebbunu men nete man Allah tiyabami hunge faafa fussawa devane ad kommekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam makka fataha kurabi gendiyei ekam bayan kurabba man Allah kit qur'anu ga bayan wahyi kurabba fani fataha suratuga inna fatahna laka fathan mubina hamaka shorum faalu bayan begamba fataha yakun timang Allah kalega fana fataha devime maneki evves le ohuru menati evves undagu kamenati wara faseha kama akuga kamyab kurabumge tawfiq man Allah kalega fana derbi ad makka fataha kurabumge natija yakamiwani ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فوج جماعة ميستكون إسلام دين وندمندانه ميستكون إسلام دين قبول كرمندانه أدميج كورين emihun islam din qabulu kurman hurahaka befawani makka ge mushrikun ge aniya verikan ehennama miyadu miwani e biru fira goswa ehembegen emihun evves jehiru men neti emihun ge hitun ruhumun
قبول كرما كوغا إسلام دين جماعة أبيهم برنامون دي كم يكس الله سبحانه وتعالى وحي الله سبحانه وتعالى إكلام رسول صلى الله عليه وسلم مخاطب كربا دكما كان أمر كربا نوات تينكما فسبح بحمد ربك واستغفر كالك فان حد واقين قلوبا إلها حمد كرباشه أدي كالك فان حد واقين قلوبا إله التسبيح بدالواشه أدي كالك فان حد واقين قلوبا إله حضرة فاففسون أدي دعاء كرباشه فاففسون أدي دعاء كرون وتا استغفار كرمكي أي كريم مسدني فدان فاففسون أدي دعاء كرون فاففسون الله سبحانه وتعالى إكلام ألوتكون فاففسوا دبون أدي alutakun eirahu ga hadratu ka faafu sebon edi du'a kurma aku ga nuata denne uma kiga Allah subhanahu wa ta'ala ebami hunga faafa fusawa devan ad kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga hadith ga asfawe lan yadkhula ahadun minkum aljannata bi'amali tiabami hunga tereng evas mihaku emihaku kura heo amaleg ge sabun hama ekani heo amalu ge sabun suwarge ka nuwannana माने कि हम एकनी कुरा है अमल तो हो सबुं कितम में वरक नमाज कुरियस कितम में वरक रोद ही पियस कितम में वरक है अमल कुरियस हम एकनी एकंत तो हो सबुं सुवरुगे का नुआ देवेने दिन सहाबी दन्नवनी वला अंत या रसूल अल्लाह खालिक फान उस्तोए अल्लाह रसूल है खालिक फान अब समय कनी खालिक फान उगे है अमल तो हो सबुं सुवरुगे का नुआ देवेने तो हदीस कुरबानी वला अना तिमन खालिक फान अब से إلا أن يتغمدني الله برحمته إهنمس الله سبحانه وتعالى تمن كلك فانا إلهه رحمة الله فباتي به إهم بما كتم هي عمل تك كربون كمغابي نمس كتم بنا تمايا عمل لي تمايا فافه نكربه كما قبول كربون كمغابي نمس جينا جينا فافه فسوا عندي دعاء كرمان أد رسول الله صلى الله عليه وسلم إكلك فانا كي إكلك فانا إسوديا كريها فافتك kuriyan huri ha fa fatake man Allah fuswa debba fa wa bekalek ehnamas rasul sallallahu alaihi wasallam mukhatab qurabas Allah wahyi qurabaf wani wastaghfirhu kalek fan fa fuswa ngadi Allah ga hadratu ga du'a kurash adi ekalek fan us ummatan namuna dakwa warak ginan kom du'a kos Allah ga hadratu ga fa fuswa ngadi du'a kurabaka mani ehmi ma algon membes namuna libigane algon menna kuraifawa فافتكم توبة إفافة فسواد بون أدي الله حضرتك دعاء كرمان أدي الله رحمتك سورجك دائمي أهل ورين كمغا لبون أدي جنا جنا دعاء كرمان أد مسورة لبيدة مهم فلاول تكبلا إرجع الله سبحانه وتعالى دب نعمته كمتشن إكلام ين حمدك شكر وريه أدي إكلام ين ثنا بس كيومكي أي مسلمون كمتشا واجب كم كم مسورة إجيجند دوانا كمكي رسول الله صلى الله عليه وسلم كي إكلك فانوجي إسوديا هريها فافتك أدي كوريا كوربن هريها فافتك فسوا دبا فوا بيكلك بي إرغابس إكلك فانو بسبان الله إواني فاف فسوا أدي دعاء كوربما أمر كوربا فأهم بما أمتك أهم ميهم أدي ما أولا كمبرو جينا جينا فاف فسوا أدي الله حضرتك دعاء كورم أنا كما كي مسورة لبيدة أنا فدايا كي الله حضرتك إكلام قبول كربا هم إكني دينك إسلام دين كان سورة آل عمران نوار وانا آياتك الله وحي كربا فبه إن الدين عند الله الإسلام هم كشورم الله حضرتك دينك أي إسلام دين حتى وانا كما كي الله تسبيحك يا حمدكم هدومك ما كما متبركم خاصة كتجا وفابري كمان لبه هندوغا كاميابي لبه هندوغا جينا جينا الله هندوبكو الله حمدكو تسبيحك يا هدم بي إيه بدروغا كاميابي لبوني ما الله نهي كربي كنت تكن أراغن نمي كنون وفا فال كرمغا غتون الله نهي كربي كنت تكن أراغتون أي إبس حالغا كوغم وانا كنت تكنون فاسوانا كما كي مسورة كيت رسول صلى الله عليه وسلم جه أجل غاب بجكن هام كربا فباكن إهم بجن إكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه صحابين سمال كما جنة ومفهوجا هريها أصحابه كلهم بس إكمن إبس وداعين
huriha ashabe kalum bes ekaman ijma' we wadagam fawa kamen ekamaki adi misure bawale buma fahuga rasul sallallahu alaihi wasallam duniyega heda kurabi jumla haddiha duwas ehembi mabaneki misuratun iba angade ekalega fanuge ajal gabejkan ekalega fan dadi awahan allah subhanahu wa ta'ala ga hadrata intiqal nuwata badal we wadagan nabanakam admiha hisabun misuratu ga tafsir nimuni insha allah ta'ala miyanna hafta alagun min fashani miya jihigin surakam gawa suratul masad tabbat yada abi lahabin wa tab allah subhanahu wa ta'ala alagun min emnaki hiyo basaha hiyo bas qabul qurabaykum gala bash amin subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta